Tonto murume uria kinya kwirikana ni muthinjiri noragite mwekuru wawe na kana kawe gakaeje ka miaka 6 kuringana na ACC Wantere Chemitungo uria uringite kirore ikarikari ugite bari baba bethiritwo bagikaramwe kwa miaka 2 mbere ya wendo bo kwithira bukigiangana tawara tugutarirwo na mutugikare. Nikirigano guanturene ya mwithwa mitungu aria ukwirikana muthugani ona rietwa Boniface Mutuma uria ukwirikana arari muunjia nethirite akiuraga mwekuru wa ukumenyekana ta Vera Kanario uria urari na ukuru wa miaka 39 wamwe na mwana wa Kanario ukumenyekana ta Caleb Mureithi wa ukuru wa miaka 5 babo bairebo uragina njira ya kumutangwa nkingo na gacio indi tukire kumenya imbie kura ingi kuringana na area manager wa Nturaije Romano Kiremi wamwe na ACC wa Mitungu Richard Korkoren ni baugite babo baire barari no chore bakiwendo bo miaka 2 no indi ni kwithirite na nkucanio chekimishi gatigati kao gukinyira aciari bao kubathura na mwanjojo mwanka jojo indi ikirikano mweri jumwe jukurukite bo baire bachukanira kairi na nandi mbere onyomo bobo dithika igoro gukirikana muthugani rwa Boniface noragirire mwana skuru na nandi nikirigana kimako kiri mwingi jwa Ntura nyumena rwa mathaja rukiri mbere ya thithano cia muthenya muthugani rwa kuraga mwekuru uju na mwana wawe ikimenyekana mwana uju no kejite na ngina na kwa muthugani rwa Boniface tithe wawe muciari nikirikana muthugani rwa niwe nandi uringire thimu kimisira Vera araritaga ngugi auga bagire mwire jwe nyumba gutengo gekaritikana rua. Familia wamekuwa wakiishi pamoja kwa miaka 2 sasa. Na msichana anaitwa Vera alikuwa anafanya kazi kama mhudumu katika chemist. Vile bwanake alikuwa mhubiri pastor, na hao watu wameishi miaka 2. Isipokuwa mwanzo wa mwaka huu walikuwa na issues ya kifamilia hadi baba yao akakuja jaribu kusuluhisha hiyo issue katika ofisi ya chifu, na maoni ya baba yake ilikuwa kwamba watengane, kila mtu aishi kivyake. Lakini kufikia mwezi mmoja uliopita walirudiana pia na wakaendelea kuishi pamoja. Boniface no yukiria tagaria ekuringira mucungu kana muntu embosi uria wandikite Vera amwirejere ni mwiri jwe nyomba nduketirugura narua nandi ni mataro kiri barabara na moshore ja kiwendo antune ankucenio cekimishe cireta gikuo ni bwega kuthikagira mataro ja ciari na baada makuthiria thina ciao gututhuku kana thina kwathukana kwerwa ni abagu kana nyakwa kwira athukane ni nantu baba ituburu ndukeyetu ana bakwa putigwatithenwe na nyororo athukaneni nontu ginyabo athukana ugeta wone ungi. ACC Richard na ugito chunkuni ni bwitite na mbere kuthithika na muthugani ria gwatwa akajukirwe tagarira kiwatho adaugite muthiene muthugani ruonekere Mitungu akithuta bikibiki akiuga kuombikana akethere chithite nkubuka na kaunti muturi ya Tharaka. Leo asubuhi alionekana eneo la Bilas akipanda pikipiki, so huenda ametorokea sehemu za Nguvu ama upande wa Tharaka Nithi. Muthiene polisi bagitogia nkubu amwe na CND kuma mutindo bare gukinya ni bethire baikamata mireje kuma mwithwa Mitungu gicigo mbunge kia Southiment nkiripoti ratito cia weru wikendi ria kwarietwa ni Mutugi Kare.